Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. How where also kodwa ngempela baba umdala kangaka kwamaphumulo yini leno wenzakho ilobo bubo basho manqele yibo lobuza ukuthi ubhibhihle kangaka nihlangene ngokubhibhihla bobudixa bobunungu nithi nyata lapho nje niyabhubhuhla wena ayisokutrapha ngobhontshisi owudla kamanqali njeka manje awuze lapho ngophozelo kamanqali ubone lo bhontshisi lo usayofica niwawudlakho umuphi umculo wathe khula lapho wemabhinqikeni intsheleni kahle wakinqa ithambo leKentucky ngoba nonke nikhule kanzima kodwa alumdala kangaka wastrapha imsangano nje sitshela imfishi yindaba wona alwasakho lephaketheni ophuma isithupha ungenaso ngani usilima impela uma nqesho ukuthi uthwale negazi lesithupha sakho wanela ngesithupha sakho kumanqa uthathwale wasala wena uhludaka unani nje ngempela awungitshele nje neveni elimpigogo unani sungaze utalapha umanqele kahlungu kangaka ngoba ngiyakubona vele ningomama wozani lapha kimi sizokhama na amathumba yangisinda umdala ali nomqumeni wenza nje yona alunakho ukuhlekisa ngabantu ithema seligula ibhovu athi yancipha imkhaba imfina ngasayitholi indidane naye wathi ayisiye ayakagcwensa uthema sihambile ethi buhle kamnandi umdlawo nendidane usicule usibhimbela lapha ubuqili bakho siyabazo na ali wena awuyekela ukusanganela lo manqele lezi inyawo okhuluma ngazo manqele inyawo ezimhlophe kangaka nje lobuso kumaholoholeni imshoko ibuphi kanti mina bathi nesikuboza sibona manqele flesh nje nezandla zakhe senhlangene ngeqembu lekhona nihlangene ngalengane wona manqele vuma uyinkosi sebekuthwesileke manje ubakhosi thatha ihlangu zakho ngelesibayeni ugiye uyinkosi ngempela ke manje ngoba wonke umuntu ofuna ukutalapha bhubhuhle lapha uqhumisela kuwe wonke umuntu obhibhihla uqhumisela kuwe sebahlangene ngawe manje ninomona nihlangene ngalengane ngoba lakhe isimiliyoni ngane na alwana onikela ngisithupha sakho kumanqele waceba ngaso usukhalelani manje usukhalelani usuthi lengane ithoya ngoba lakhe isiphumelele ngathi uhleke ngathi wena ali ngiyabuya part 2 neyifaya yakho zokutshela amaqiniso ukuthi waba ngani nalomfana omnyama lo wokucula naye azovela amahlazo uma ungayeke lemkhubo okusanele umanqale yona alumdala kangaka nihlangane ngobucoki iqembu lekhoroni lishilo ukucula liyabhubhuhla ngase ngisho ukutepa notepa umanqale ngemsangane lapha nina iqembu lekhoroni iqembu lemabhimbi ake niphume kumanqele nibhekane nathi bafazi namathumbu uzanisizokhama part 2 wena ali ngiyabuya ngizotshela iSouth Africa ukuthi waba ngani nomfana omnyama hlukani nodwiyoza phansi mani